Murugu isane oni bidha ndomerete manto ja agriculture agribusiness management ndomerete ara Jomo Kenyatta University na ireja profession ndajikirie ndatekerere manto ja poultry nonto poultry niyo iti ventured muno kwari na gap nene au muno so ndenda poultry nyaskuru ndikana ndagitere the research eko ndagitere about poultry na embitikiria bwega muno and so ndikwijanja ndambiria kurithia nguku kidogo ndambite na nguku 35 na itha inkinyite around nguku 1700 we kuma 35 no mena ndi ugwe igwa batiko hapa onea wa Gen Z tukandamana mtu arumithe kainya kanguko na kabecha kanguko igwete nguku so na ndi wari ugwe mutaaramu already onde mutaaramu murimi akweja kuria inkwenda kurithia nguku rimbu nguku bwitate na ndi wa device mtojo wathe na eja thaici nditaka ngugi na company ito Farmers Chain Limited located there in Jorincheke Street na department ira mbitaira ngugi no iwe poultry na nditana arimi kuma number 1 mwaka the last point that is orango maanisha ikuma kachui kuma geka nini mwaka gakura gaka nguku yomba kuriwe kareto methene so menya kwena urithi bwa nguku mwanya so ntijethera kinya kithomo kiu nakyo era no twitane nguku actually tutura kurithia nguku ire indigenous iwe nguku cia kienyeji ira tugaje Kimiru ikio gitona ndi na gichungu tugita indigenous nguku ichitete cie face out nguku ire chitha china abirite ekumamira nkara igakomora gichui na itha chifisite out cie yangu kuchigweto improved kienyeji ithera iri nguku iri advanced to jathai turiuga EF1 nguku iri advanced nguku in terms of korekia ikorekia nguku iri ya kienyeji kimiomoka kienyeji gichanuki kimbonta au wewe kiu kiongona ndi in terms of growth rate ikio grow very fast thaira gikwambira kurekia nkara kiarekia at a shorter period of time ja kienyeji kiki ya kawaida kirekagia kina o mieri 8 kenda lakini kiki kirekagia kina mieri 5 ukona gio save mieri 4 ka ithato au na bado kina nkara nyingi actually tuga giki kienyeji ke improved in a month gikurekia nkara 21 lakini kienyeji kiki ya kawaida kireketia nkara nyingi nkara 11 ka 15 yau difference nkara 10 na kiki arekia alafu kimamire so gigeta break ya 2 months so mwaka kitha kina saiko ithatu lakini kila kingi continuous lakini nakio gite maamira na gikaumara na huwa kawaida lakini kuna advantages na chia kienyeji kiki kia kawaida over ke improved kiki ya kawaida ni ure umbo kirekeria nau kikaichwire irio kiongwa lakini kikingi wetia a lot of attention ukaikigurire irio na ndija bila tuenda yara Farmers Chain okay aya kwena nande urithi bubwa kienyeji na kwena urithi bubwa broiler so muri mtu akweja kuria nyuto mpereza manto anguko so nane ntijo ampereza nguko iriko kana na ta wambaire murimi so kana monga nkwire ndenda nayo kutonya ndekiri nguko number 1 murimi thaire akwira umwerese manto anguko no amba ko learn arenda kujiki what perspective kedra ina business perspective ka kwenda kuvenja biashara kai just ornamental tu ornamental bansa kwenda kurithia au kana arenda kurithia tu ciawe cianja cia kurijaga na ito ambako muthikira for example kejo kwambia ciaku cianja cia kurijaga no kwira urithia kienyeji improved no tugiakura tu pole ukagwata kamwe au mucho mweri ukaita ukaria kau kamere na matu tharaka tu ina matharaka lakini oejo mbere biashara ngakuonia ara kwina demand nene na area nkumenya rojo ondingira thimu no ngo connect na thoko very fast ngurukie ingi so for example the came broiler farming china rende market inyama ireja wa every day na inya goro ngutika utiatio kwithira utaru
Dai mbitete mugutano. Mbitete mugutano. Gocho akathego. To monka. Kanguku. Kanguku. Embroiler. Neo yu. Tizeni ya embroiler ni meambitanga kura. Icho iji. Chage. Icho iji. Nduda koro isana. Keda ge very soft. Nande nguku iji ni there njega ya biashara. Ukienda gwita biashara ja murimi. Ni othe nguku ira mpombo ku advice nguku ya broiler ni ya kuretera the fast returns. Cia ruiro sana. Actually to make a short run business. Ire kureta profit within a very short period of time. Within biumia bitano, that is 35 days, no ithara ugoko na mbeca ciaku. So iketume gwetwa kuomoka haraka. Kuomoka haraka. Pesa chap chap. 35 days we na gantu. 35 days we na mochara. No teo gito taxi. Ukogo. Ukogo maigwa. Okay, now ntukoi 35. Indi kotithiria mbeca ingogeri kondeno na ndi ko imbikena 35 days tithiro twina process kenda ukorie nyamure iji kila kitu kithake about process na nguku iji no miretaga gega chui ga ntuku imwe kethaga komoretu ore batu ja farmers chain itu twende yetu chui tu twa broiler twakureteraga chui kau kagetia mutu na kagetia roje na kagetia mwangi. That is uno tweta brooding. Brooding ni arewa nguku ezi itena ngine kumamira ande owigo karaja ngina wa me provide na mwangi na eja batu arimi ba na aja rungu totetumaira stima kumbrundi nguku onto stima chi so expensive totumaira makara no jero kale available weka kiriko au na ntuko ikwancha totetumira makara jara ja mete totetumira makara jara ja yomba yeto briquettes. Briquettes nacho china advantage ya chio ikurukite makara jara ja kawaida. Mwangi bwejo karakara ijo karakaria mwangi jatena carbon. Carbon no to again carbon ukithe carbon jaja mete iga affect ukura kwe iga affect ire ija ugeka kiriko kia makara nyomba wagikucha nujora gombokara yage uchianda mtorage uchianda mangani na nyato chuito to nini tukakuchia toyere ya carbon monoxide ireta respiratory diseases. Respiratory diseases tio arimi para bengi bena complain dai bena ina chia mirimo yangu kokongorota. Ukeda mtengorota nguko ukeda ali nguko yongorota timto kongorota nguko kongorota na ethe ne wengu kongorota iriuma ki makara jaja nto botumira toyeu ano batinyo gwate kiriko baba ri nguko riko karara riko ire ni chia kongon kenyeji ni mwenye tu yechio the logic is the same. It's the same no to baleja ba to iranguko chia kwa ichiajerwe murimo yuto eta infectious bronchitis. Omuria chiakiri nambe. Exactly. Nyunjure riko. Na uni otoi igotonyera. Na nguko chia kucheto. Lakini toyera teo muno ire enko ite affecta muno, ire affecta muno neje makara. Makara ja kitu no ntonyo ina carbon monoxide. Monoxide ituga either a single element. Teja carbon dioxide. CO1. Exactly. Wow, na ndeko kieza kintu kwimwe kekara ke brooder. Tuka kekara ke brooder igitaringana. Brooder kiugo for example na ndeto ajikia nguko ichi ya broiler. Nguko eje nguko imwe itaia 1 square feet. Chadaimba kete kiugo kia nguko ngiri imwe ndete kiugo kia 1000 square feet ikumaanisha keda kena labda orajaro square 50 feet 50 na wali ebo 20 ogana de 50 times 20 is 1000 nguko ngiri imwe no ikorere au lakini ntuko embere otechiekira au no ntono kwenda chiethra chiena murutira gitumi nguku eje ukonete na maguro miandure yangu kuite na nguku iteagere ndon na ite kuigwa mpio ino ntone nganirie mwanki bwega gega chui nande ere mogo produce maguro nguku ikejo produce maguro imaanisha itanganirie mwanki bwega so ira produce ere maguro kenda yomba guikunikira yongo eteka igwe mpio na nguku eje tumeka ira mariko tumekera mariko jarea ikethra Niku warm from external mariko jaija kumi warm ka kethera imbabu ile chestima kenda nguku ezi yomba ikore irio na yomba kunywa roje
etera watira kidogo tuge break nande kenda tukima break ombo twereza nande kuma gwa kiriko twatigire rwariru mutegeri nguga itwete nyebwega na nkwenda utwika murithi umweka wa nguku cia nyama kana ki urithi waku bwa nguku utwika murithi wa nguku ire chukwa mani nicho tukumenyera thaa ici kendo ringira ni uthoni umuria kathe nkwenda kuja kuriunga famu eku eja kuriunga ate ukeja kuriunga wina mani we bazo kizo gwije baadaye nyume tuko 35 atige kwa limo tuchokete Eje ni Wero TV. Uri na kiroto gya kugura ngari kana munda gukiria biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukumbithe jau jonthe na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka gwata mukobo mainde kuminja shares ciaku kenera kagita gakaraja kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini. Yetu Sacco iriaja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangirwa Yetu Sacco akui nagwe na uringe thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Crowd goes absolutely emphatic. He has done it. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Eje ni Wero TV. Karibu sana kege gichunje kebere Mutagiro TV tuguchokera kairi na Bwana Newton. Na kwa tutigirira kwa hali ukumbira nande kiriko unata kuwa manda kiriko nkuga kiriko mwankijori ogwatia kenda kiomba go produce heat ire produce yomba kuom nguku nguku ya om yomba gwita kunywa roje na kuria irio so nguku eje tena formula nyingi either ina plenty of water na plenty of food Oigete mugona igakare ko juri gatita uka na rukatauka ka tutithimaira itithimairo nguku cia broiler tutithimaira nyake that yare asa tena amount tutithimaira atuikaira tu na roji rukathira haya mariko nyomba ya nguku 1000 uweka jangana na ethere ingirobu ugeka ingana ukaigwika grob imwe sava nguku igana so ugeka ngrobu 10 na ngrobu imwe yumya biere no itumire estima cia around ingrijere na 500 ku ithe witi ande mo tutoke ntwegana ari na yo atara ngrobu watume kingo kungirie mono utumire around 25000 stima yake in a month kage ntuku 2 weeks in 2 weeks ino ndo bimya biere ibyo awatire mwangi actually there is 17 days iro awatire mwangi aya lakini weja kimariko mbere mwijangana ki 1000 touga 1000 watumira mangirobu 10 jara ya infrared ja 250 watts na kingirobu kimwe gitumira around 2500 yumya ntuko yu 17 ingiri 25 so ingiri 25 mariko urete mariko jairi kinguku ngiri kinguku ngiri kwa ukagura mariko ja 3 agura mariko ja 3 wagwataia jairi Laire aja kweria kuora ukagwatia kira kingi kimwe kenda nayo gikweria kuora uketa ukiotanita au so igita rero nduketha kwina jaireja jagwete na jago ugatumira makara nkunia 5 nkunia 5 na nkunia 1 jago jambriket iriuma 1200 so nkunia 5 ngiri 6 afu gure jara yange ja kawaida ja kugwatithia ngiri 2 nkunia 1 diuri atri tuko na yego chenche yo umbira kuchenche ni na ino mongo gokira maita jaire utuko no were nsabi tu ayo yayi
ndakwira Newto no erensa gino ntwakara weritho nayo na mwakoro to mama na intervals omera nyanya okira ni oteka nguku okira anyway wa mwere nguge ngugi you have to sacrifice kabisa no ntuji chigweta ombera there chi young stage ni gwetia some sacrifice inene kwanza tiri the first stages but again inyethero chigwetia attention yo inene ri akuya kinya oka relax kuyo batiko relax guteo relax ana yo nonto ciana ena nene a ire ikuria muno lakini nyake thai tukuga attention nene teke nene yure muno nonto kethe ikiriko kiwa kia jikenda ikaingana kugwatia ndaika 10 giketha kiugwata so ndaika 20 uketha ugiseta kiugone na giitere toi so igitare ombo kara kinguku ni 30 minutes na ituga ukare at least 1 hour kenda uthiura thiurunka ono na tukara na nya tukutunga twa kumenyaga tukomba gukumenya kenda okuruka tutekamake ino ntono okuruke tukaske ant tukamatuka na tukamenyaniria na ugwe na kwirombera nuchinera worship ndegera rwimbo kiumia kia mbere na kibiri nchikera ga cool music kenda tutikeigwe ituma nau na nomba advice antu bara bari mitaene ka bara bari akuina town aria ngari chiokuruka muno bagekaira rwimbo na nguku ikamenyeria rwimbo from tukwembere chikuruka kiugone kwina rwimbo so chiamenyere rwimbo na inya ngari ekuruka eringa on na inya itigwa oni area itestoka nonto chiomba igustoka chiketa cha mama ne akonene area ukijoke thango ku 20 igukua okay na ndewe design tu ya ku counter from external sounds chakwira ngorogoro eringeta muno tutekirite rwimbo eringa muno nguku chiakua nguku vefte orimo lakini tugwikira rwimbo nyeka ringa tuichikara wa ni utokeke manzo eja tura Kenya ntamenya jeku nande nguku ejete na ngure management meombera bya kurea is ukalimit bya kurea na rojo kalimit lakini tuko chia mbere tutumaira to tray uchitane kurea kenda nondo tiomba kurira aja kifinda ezi na tuko chia mbere tutumaira to tray tugekera irio kidogo chiathirio kejo kongera chiathiria ukejo kongera alafu tuko chia mbere tutumaira to drinka tunini tinene jezi wene already inene na tutumaira tunini turia tuguku tutitonya ndene au kare kanywe kinyete ome na ndiwi ntuko chia mbere na irio keja alafu itotumera to glucose to energy to glucose to kwa nguku energy nya glucose etureja tu glucose etureja isa sawa kana ukagura kwicho ithondeki cia nguku ciongwa cietwa chick start aya nguku ije nandi tumienda ntuko 35 mbere nkuri kiriku kwenda kuria kya kwenda kurika we kya mantu za mikariria yo ntwite na ngure amburie mbere kiu kingine ntu kiu gitiura kwenda kure nguku ijite na ngu na teka didherua nyombe special ate mbona tenda kudro yaku yes nguku kwima intobiere etaya jagega chui getaia murutira enenea igetia rugo kuna ndiazo zo mwanka rere ikathinjo tikiriko gaka utikiriko na kiugo na kiugie kunori na itu jathai kuna mpiro twekera makunia kenda chiethra na into kwembere ko chi provider heat chia kinya bithatu achi ko generate na chio heat chikiumara yome nonto ba mutu jore ikorea ndika rugo so ichigwetia rugo kenda chiomba kuita ihitire enyinge emwiri na yote ga kosi mirimo ka kugintu twita heart attack ni ringa ngo kuiga stoka ega kwa na kenda wavo ni mantu jau ame arugo roro ega nyangu chikwata stroke heart attack now rugo roko ngana rukono rata rugo roko ngana rukono ra warugo rangu kiugo gya ku round awra tuga kuma nthiguru ugekira maiga kosi ijire iu ifiti ijire kuma au no wekire mbao ugekira mbao nayo fiti inge ijire na kuma au kwitie guru fiti inge o ithanthatu uketha kwi open kwina wire wire mesh na chicken wire
na uketha kwi open kiugo kionthe round lakini kwaku kwetha gutena ma wind breaker chomba kurigeria rugo na rwa direct na rioga no wikire gikunia rutere rwa east na rutere rwa west no tubona rioga rikuthwira na rioga rikumira sendiere kunirwo no wikire makunia na ndero rikumira no wikire kunia gikunia no to rioga ritebati kuonana na nguku indirect so nande utuko no kunika utuko katira thai tutekunika chia kinya biumia bithatu au tutekunika chikarau lakini tweto nini tukunika na iya aya nande nguku kwa ukinya gitaria ya kwendu na twira ara biashara ijaira na ndiki uri thiwo bangu tutarithia sabure nuntu no murimi tetema na thoko ineri biure bibia masabu tutarithia no twire thanda athithia kona thoko nande biashara yonte ogita kenda wona faida na kendo o maximize faida metuga faida profit is na maximum output na minimum input utumire ngarama kidogo na wone machera ja mengi lakini kiengoko kimetu ntekwira watumira ngarama kidogo nonto metu bei kwio iri guru kidogo na nya kuringana na different type of companies na inonto jabatu rendia irio bibia isinya na quality feeds na ebe yeo iri guru kidogo but what you do ito kulita na management yenjega ukareduce kintu twita fatalities ka mortalities na nguku ciaku iketha itakuwa muno na ketha ikugwikirite nguku ketha na mortality control ya na management ara tugire mbere tuto chui unganie mwanki tie inene unganie rugo ketha indawa we vaccination ya kurigeria mirimo ireja na rugo na ikuga nguku ciaku obati go produce at least 95%. Kwa ugeze nguku ngirie mwe chikure nguku 950. Number 2 kilo ithirere iguru. Nguku ciaku kathinja ciketha cina average ya kilo igiri utiko na wena nguku 950 times kilo igiri iwi 1900 kgs. Alafu na ndi thoko na ndi tuketa ki thoko nayo. Bei ya thoko tutiomba go control. Nonto ina factors nyingi cio me control. So ira jarenje nzi baragera nkomango bei ya thoko nirari ndiguru. Nonto narati kukuingana samo. Biashara kuingana. Lakini thai na ndiko reopen bei ekwambiria gwitia. Ande uketha Nairobi ko bei kuma 300 kure kuma 350 kilo. So wigora na 300 ngoko kilo igiri ewi 600. Lakini ko woterera na mutu jo mwega nawe. Na ande ate ona ngoko kilo igiri 1.5. Eta ndi na 300 ona mbi 450. Na ndio kona difference. Na umeinya ketha na savere becha kidogo ki mutu asavere kidogo sana. Uteomba compare na bila kurusi side. Lakini bado nyegora metuo na atekule meteori kore. Kuringana na bei nye metuo kari. Na nyago meanu famwe kuno kurede na no kwendi. No kuona kanto bado. No kuona kanto. No oni inditana aremi nonto ibo biashara kwa. Na nguku ezi nkindisclose information imwe ila ndebati ko disclose ngukweje no ekwe chiringi 200 within tuko 35 na tara wina nguku ingana wina nguku ngiri imwe iyo ngiri 200 alo mocha ajo ya na tuko 35 tuko 35 nani nyoka lethia tugutuka nguku 500 tuko no wena ngiri kana in fact the minimum omba kwambira nacho ningana nikyo kiorigera kwenda at least kenda omba kutha ukona kanyamu intega ira mostly kotho ina financial maso injega owe rithia nguku ngiri igiri na aragwitia we sawa nto thoko ereo we sawa lakini nandiki arimija batu babande kurona tukwambira ko vijana njenzi eje na imse ura kwere ngiri kana kwe ka 50 akwa ngiri kana ka 50 wena ngiri 50 nguku imwe rite chiringi 100 utara ombire wefte ukandivende na 100 imbe chingana ingo kuingana hiyo ingoku 90 naina ara ingoku wanu 1 something so wena ngiri 50 no urithie nguku igana very comfortably yes wena ngiri cia ku 50 na nguku igana no ikwe faida ngiri 20 na kwete inga iburu ya kwa ngiri yo 10
na kwanza na ndiko no wambirie na nguku igana no wambirie na nguku igana na yuchi na rend market wethe na nguku igana ndingira thimombere we na cio icho igweti attention kidogo nontu yu uteremo nontu nuchio na kuya waroka rokire ukarumirie ogeta kibaruga wow na ndere jensi no kwenda umitana muno na bakenda kuthoma bwega mantu jori mibwangu nontu jathai kuna shortage ya nguku nya thai thimo kwa amikire kuraja nontu akuringirwa thimo nkirwa nenkeria 20 nenkeria 30 nenkeria 50 so thai kuna market ndikuria nkuria kairi mburia ndithie kuringire thimo lethio ndingire akini utumbe jamba ke thoko lethio ndingire thimo nyoka lethia 500 1,000 2,000 igana 50 ngochwira thoko okay na nkethora ndine thogani ntagore nyichui ndine thoganira kurithia nguku na ithai ngukuona TV ne at least nkigwe nkwenda nguku no wijotege gwako kambira area ekwa ngaka kiugo kingana na ngaka gikariate oni no mbere ngako designera kiugo na ngotarire nyama tirire watumira ka ketho na mtoku gwaka ja tutare na nkwire tutege location ure kali tutege sign cia rugo sign cia rioga kila kitu na tuthime kiugo na nkwire we ngotare quotation ya kila kitu kireo guitaji nani odithio umpeje ngoge gwita kugera rwimbo kago bainera nguku ndako tona mbeku no chogera mitajeri kenda mukurungo kwenda kumenya 0723 833 725 njokere kaire 0723 833 725 Ibaga sana Mutegero TV na mono barabendete kwenda kumenya mantu zegie nguku no rithi bangu bura bwena kiondo mutaramu akurikio bwira ugo wengwa ithira decide te urenda gwita kirinkara kana ipiwari kinyama na wakeja kwire na aria kwina demand nyagwetegera na aria kwina demand nyende ona ja kwa nyama nuntu utirio wigo gutena kiatho na masabu jangu kujataro utiro bugeta ikarone nya uteri na fulani uria gwitia nguku furu ugetia nguku furu imete na no kuigua nguku mitarire nkona inya mitarire na 150 mitarire na 150 inyo ataramba kanjairi no kona mbecha monga kimekio kingi tete na mbere kulima na uketha kwina umithio tutiona ne wina kiondo